I was गाडयेंतलो स्लो आसलो like around 40 speed I was. So I was wearing helmet everything. So it just struck me. I just fell asleep little bit and I got to see the truck was over here. And I was on 40 speed normal. Okay. So I just hit it over here and I got to see these people were inside sleeping. I don't know. They should have at least put something like a light or something. Nothing was there. Nothing was there. Nothing. It was like no lights, nothing for the car. In the four-wheeler. Four-wheeler. Truck. Yeah. The truck was parked over there, Parked here only, middle only like. middle of the And road. One fellow also missed of his accident. Due to one boy. That's why he was telling. Okay. So today I am the victim. Okay, this is the second for you. पहिले आणि कोणाक झालं होतं? पहिले आणि कोण जावपा त्याचा चुकलो. चुकलो. ताका लागले. ओके. So ते पाव मातसो तो डॅमेज झाला. पाय डॅमेज झाला. Because my helmet I got saved. Little bit damage here and You going for home? no, I was going for work, meaning my work was over, 9 o'clock shift over, I was going home now. So from Panjim I was going home. So, केन्नाच्यान पाक હતો in the middle of the road from only? yesterday only might be, that boy was telling, पण आता मध्ये येयलो न्हू गाडीतून. Yeah. आणि लोक मागीर एक्सिडेंट जाले की लोक येता न्हू आदाराक. सो तेन्ना तो सांगतालो आपूण चुकलो हंय वाचलो हंय मदत पाक काडली. येत हांव जेवण बीन सो पडला आसता थिंगा जेवण बीन. सगळे थंयच हा. होय. ते न्हिदले ना खंय सुशेगाद. म्हणजे- ऍटलिस्ट इंडिकेशन तरी दिवंक जाल्लें न्हू. कांयच नासले. नाहीच ना. सडनली तुका ते फकत हे आणले रे ते आसा पळय ते होय. येलो कलरचे ते तितलेच हा. तितलेच आनी काय इंडिकेशन मातूय ना. लायट तर दिले मातशें ऍटलिस्ट अलर्ट जावपाचे. ओके कितें सांगूंक सोदता हेजेर? हय मदींच पाक गाडयो करतात ते. होय रस्त्यार मदें पार्क केला. ओके ऍटलिस्ट खंय सायडीक पार्क केलेले. इट इज अ पब्लीक रोड. द मेनी कार्स कीप गोईंग हियर. Yeah. सो इट कॅन बी अ लायक ऍटलिस्ट सम इंडिकेशन नीड्स टू बी गिवन राईट. आता पळय म्हाका जाल्यार ऍटलिस्ट आनी कोणाक जावचें ना. व्हाट गाड़ी में आदमी हाँ लेकिन उसको कोई लगा बोल है? रही कि ये चोट ट्रक यहाँ जो इधर है साइड में लगा ट्रक जो है वो 4 दिन से तो यहाँ ये बच पे गया ये अच्छा है। नहीं तो लग भी सकता था, ज़्यादा मर भी सकता था, कुछ ज़्यादा चोट लग जाता तो क्या होता है गाड़ी ओके क्या कहना चाहते हो? अभी ये 4 दिन से ट्रक यहाँ पे है, कोई तो प्रशासन साइड में लेना चाहिए ना। साइड में लेने से पुलिस वाले चौकसाई रखना चाहिए था। अभी तो कोई आई नहीं, पुलिस ने देखा भी नहीं कि इतने दिन से यहाँ पे ट्रक खड़ा है करके. देख रहे हैं ना आप तो खुद ही देख रहे हैं इधर कोई नहीं दिखाई दे रहा। यस